Kuyathokozisa ukubona ithempeli namhlanje ligcwele. Nkosi ngibusise. Sonke lesikhathi sila bekade siyingcosana. Abantu ababuye benze lo muzi uthi kube nesisindo. Bekuyilaba abangayiguli bemhlophe bekade befika bethulela nazo sona noma afika la. Nkosi zibabusise. Akufuneki maNazaretha kube khona bombango bangawushembe. Ushembe ukwabelana mayekuwena wena mayuli wena mayisemnabethi nonke hambelanani Nkosi zibusise. Ngibonga wabona lo muzi wawusufile. Singazi ukuthi sakubuye sibuyeni sifike la. Kepha abantwana bakulo muzi abazange bahlubuke balinda bahlala emthandazweni namhlanje ingakho sila. Kodwa ukuthi angibathande kakhulu laba angayigqwele kwemhlophe ngoba uma bezala basuke bezingeqiniso. Izani
inhlanhla ibingasazi ukuthi uphinde itholakale kuyinhlanhla kufika abasembe emzini wakhiwa yini niwakhela ubaba ongizalayo ukuthi wona makusalayo anibona uhluma isikhotha kungasafiki amanazaretha noma ngasafika unyazi namanazaretha asebuhlini ngoba phela le mizi mani yakhanisweni yakhela bona oshembe ukuthi mani losisi banikhumbule kodwa kube buhlungu-ke mabe ushembe engasafiki kodwa nje abasesontweni ubuhlungu buqedwa ngumthandazo noma ngabe buhlungu kanjani kodwa uhlala emthandazweni uNkulunkulu ukhumbule ngingakhohlwa-ke nokubonga ubukhosi balapha ebathendlini okuyibona okuthe sekunzima qinile ibhawudi yinye into ehlula nina amanazaretha abanikeli bange singekho isidingo sokubanga lokhu nizokwenza kuze konke abantu ningakwenzi ngogcina ngasakuboni sekubonwe abantu ukuthi kanti baningi bafuna ukuza la ayazi nina vulani izandla nibamukele ngoba uma befika nina nikhonjana phambili bayothini wesibiyeleni ushwala bethe bebumnandi singakhonjani bona sisukeleni la sisuke khona emdlalweni la esaba khona imidlalo yasezweni ebekumnandi khona basithi sizokholwa basifica abantu bakona bekhobhana ngiyanincenga amanazaretha ibani moya munye yona ushembe uma esefikile ezweni lini noma emzini wakhe kube ngathi kusuke likhulu itshe ebelinisinda njenganamhlanje likhulu lisuke litshe ebelade linisinda gcotshwa bebandla ngigcotshele ukuthi abantu bayise phambili ungabahlakazi nibake ngoba zonke izinto bafake oyibuza kunina bazobuza nina uma ngabe nina nizwani ake nizwane nina abagcotshwa nodwa kuze nebandla libe linye yazi abagcotshwa bayazwana kodwa makhona abantu abazwanayo ngokukholwa usathane usuke seduzana ngoba bayithanda into enhle ngiyacela-ke nje basekufikile namhlanje lokufika namhlanje kwani ngaphinde ngiyingisilomusi uyisona esifikayo uma ukuhamba amanga ngelinye ilanga kwaqhamuka abantu la angeke ngibasho ngisabazi ngoba into engenamsebenzi angiyigcine engqondweni bathi khona abantu bendawo bathi bazowudiliza lo muzi wakhe endaweni yabo asengithi mina kubona cha angiphikile uma besebenze kuphi kubona bawudiliza umuzi kodwa engikufunayo abafuna amaloli kuyo yonke inkukuma yalo muzi bayithwala bayilethe ebuhlini ngoba inoshembe azange kwenzeke lokho ukuthi inkulumo yakhiwa abantu basemhlabeni bengafuni usize la kanti lo muzi wona ufanele abe nowuthanda kakhulu nina abantu basemhlabeni uzalwe isimangadi uzalwe isimangadi umuzi wakhiwa babamkhulu wathi uma ngabe nimdinga niyongena
abantu bangena niyalwa phambili njengoba silapha nje eManazaretha ukukhathazeka kwenkosi yalapho umthimbu eyafika yezosho ukuthi ayikho into eshiwo abantu ukuthi kuzobhidlizwa lo muzi iyona inkosi la kazi ikhipha imiyalelo uzawudiliza umuzi wasendula obuye indaba ezitha ngoba manje uyakuza ukuthi uyafuna sathi nakudala ufika la sesinesikhathi esitha iminyaka engaphezu kweshumi singezi la noma ubani uwathanda ukuthi ushemba afike la ezinsingakhona ngoba bonke abantu bamfuna ushembe ey'ndaweni zabo angaya emzimusha kodwa abana bamfuna ushembe la bekhona ingakho-ke namhlanje sila Manazaretha sizonikeza inyembezi sizonivuselela nokholwa sizonazisa ukuthi asimlahlile kunxusa kwenkosi yalelizwe ephethe lemizi yombili senihlolwa yini-ke eManazaretha ukuthi lamathempeli lemizi yombili hayi amathempeli lemizi yombili iphethwe inkosi eyodwa senihlolwa yini nje ukuthi nibe munye wayinina kodwa ngiyethemba ukuthi ngoba ngibona nihlangene namhlanje seniyohlangana nomvelo bengiza kodwa kulethe one day kuyisikhathi esincane kabi ngoba nawo 2 weeks isikhathi esincane ukuthi uhamba abantu besadinga ukuthi uhlale kangakanani one day ngoba abantu bafisa into ey'ningi bazocela into ey'ningi kushembe kodwa ukuthi sakho ukubona abantu abangayiguquli mhlophe bengena bebangelana uyasho ukuthi nini niloyo phambili basibani bazofika ngibagcobeke bashumayelwa laba abangani nisale-ke nina Manazaretha yini ngoba yokushaya ibhoksi nokukhuluma kabi ngabanye nize ngakhuluma kabi ngabanye ingane ukukhuluma kabi ngomunye umuntu kuyicala mangabe umuntu usephutheni omunye umuntu ozeduze wakhe umbuyise uhlala naye phansi umbuyise umakhe ngoba kuleli ibandla siwakhanda selizobhizana ilo ngagcina-ke ngo-2012 ukuza la hhayi ngoba ngixoshwe umuntu okusho ukuthi bekusafika leso sikhathi sokuthi omubi angene phakathi kwenu bese ngabezama udabukele omunye olambile ushema uthathe besemthini zakwenje ungathi azifundisa wena mhlawumbe uzakwazi uzokulungisa ulungile gcina ungalunganga kwesinye isikhathi bese beyibale kushema ake nilunge enhliziyweni bagcotshwa mina ngikhuluma ngabagcotshwa ngoba makulwa indlovu ubutshana ushuthi makulwa abagcotshwa phezulu konakala aManazaretha ngicela-ke njengoba lamakhileli ikhehle nomjiyakho masengifundisa ikhehle nomjiyakho nekhehle nomjiyakho babambisane ungamtsheli futhi enze lokhu
umbonisa ukuthi manje baba kanjani masenza kanje mayethi futhi umfundisi cha ku-wrong lokho usuke esho into wrong ngoba ubekiwe ukuthi abe yinsika yebandla uyashesha uyibona into wrong neyisa ewini kalehle kulaka ningabi nolaka namakhono ningalwi bothi nebafikayo bafica thina sikhwephana one zivelaphi izimpi nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu nokulwa kuvela phakathi kwenu akuveli yini lapho ezinkalukweni zenu akuveli yini lapho ezinkalukweni zenu ezilwayo ezintweni zenu na ezithweni zenu na niyafisa noko aninalutho niyabulala ninomhawu noko anizuzi lutho niyalwa nenza izimpi aninalutho ukuba ningaceli niyacela noko anamukeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nikuchithe ezinkalukweni zenu awuyasa asitshela uwa uyalana kwawo awuyasa
nanini nanini. Ngiyazi ukuthi ngiyakhumbula futhi ubaba owaphendula iswili la kwakhiwa lo muzi. Manje ufana nomuzi kababa ngawulibona kanjani umuzi kayihlo? Noma bengingafuni kodwa bengikhumbula wona. Ukuthi kufanele kuheleze moya wokuzwana phakathi kwethu singamakholwa. Ngithandana kube khona singamakholwa. Bese ngempela ukuzwana ukuthi isibanibani akazwanga isibanibani. Nibe into eyodwa njengebhandi, ibhandi liyahamba la liphinde liyohlangana la lisuke khona. Ningavunani phambili phakathi kwenu. Namhlanje njengoba ngilapha mwenu ngizoxosha umubi. Ngifuna kuphela ungazwani ebandleni nakubaxosha ungalo bazwane kube into eyodwa. Bese okunye-ke okunzima ebandleni uyabona uma uzonda umgcoshwa noma ungamthandi umgcoshwa walona ungabavimba abantu bebefisa ukuya khona. Akuba wena ongayi ngoba inhliziyo yakho ikuvumela ukuthi ungayi. Uzoba abantu inhliziyo zabo ziyathanda ukuya lapha. Sesaba umuntu ukuya ngoba manje ukhona zokuthola mayibuya. Kanti masizina sibe sizophula izona. Sizocela nezibusiso. Asikho isidingo sokuthi umuntu anqatshelwe ukuzala. Mina-ke noma kanje besiwu-50 bezovamba lo mhlangano. Mina nginayo yonke into mina. Ayikho into enginayo. Uyabona iy'nkomo enginazo engiy'tholele ekhaya ziningabe ingawuphathi umhlangano. Manje ukuthi nibange indaba yempepho bengizoyikhipha mina iy'nkomo ngidabukela abasosizini ngoba akukho engingafuni ukupha abantu mina. Uma ngize kubantu ngisuke ngifuna ukubapha konke enginakho. Ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu babamkhulu umkhulilanga kwenyanga ezingoba ukuthi ubani bahlale kulabantu abangayigqokeli ingubo emhlophe. Ukuthi konke bebefike bezocela babe sebetholile. Bangabheki thina ngoba thina sesijwayele. Kodwa umuntu aqinisa inhliziyo, abantu acelayo aqinisa inhliziyo. Ushembe umwelisana bonke abantu akanamona. Nani esihamba nani eNazaretha ngifisa ukuthi nibe njalo. Indaba kaShembe eNazaretha noma ukukholwa usungakholwa uma wazi ukuthi uthanda amakholwa akho njengoba uyithanda wena. Mawufuna ukholwa uqala uthanda amakholwa akho ngeke uthi uvulele amakholwa akho uzothanda thina la esontweni. Ungathi ungabhekani namakholwa akho la nakhelene khona uvuke umbone njalo ekuseni uzosithanda kanjani thina?
bazothini cha ungakubalulekile lokho ukuthi bazothini uyayibona into mayirong ubona ukuthi wrong uyangithokozisa-ke kodwa ukubona nihlangene namhlanje isifiso sami ukuthi ngingaphinde ngizothiwa nomsindo neyabanga ngoba ngifuna ukuthi uma ngize la angibuye nje ila Dr. Sabata ngifuna ukuzwana sedlala amasonto amabili la ukube bekhona ukuzwana phakathi kwenu bese uhamba usiyadila phesheya ngoba yini into eyodwa nalesi isikhathi sisemzomusha sulethu uwendila senzele umduduza endaweni yenu manje mana zazelento bashembe anoyibheka ngoba niyihloniphe futhi ngoba lento bashembe iyakwazi ukususa umuntu esesitongweni imkhiphela ngaphandle wasemasanga sephakameni manje basuka ngaphandle amasango ubalikhona ukuzala umfundela lapho ifesu verse 1 ya 3 bafowethu wethu nani atowethu awuzane namhlanje
ufunda phela masitholile ngakho mina siboshwa enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho ukuthobeka konke nobumnene ukubheka kade nokubekezelelana ngothando nikhuthalele ukugcina ubunye kwamoya ngesibopho sokuthula. ngiyabonga baba inkosi ikusisa ngakho-ke mina siboshwe enkosini ngiyanicela ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho nokubekezelelana ngothando nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Kungabi khona umuntu owenza izinto noma kanjani ukwenza ngendlela engeyona uyulahlwa. Kufanele into siyenze ngokuthula ngesibopho sikamoya sokuthula nokubekezelelana. Uma ngakho ukubekezelelana kusho ukuthi ayikho lento esiyenza la, fanele sibekezelelane, sithandane, sihloniphane. Umuntu ahambe ngendlela yakhe, ahambe ngendlela abizwa ngayo ezana. Ngoba usuhamba ngeyakho indlela uyabakhipha abakini la. Inkaye umuntu athi walethiwa abakubuya sekhonzela abakubu, kodwa manje uthi manje abakubuya bakhipha ubona zonke izinto. Uyani Manazarete sisekhona isikhathi. Kufana nokuthi manje umgcotshwa angafuni abagcotshwa baye komunye makuthiwa kunomhlangano. Ingabavimba abantu Manazarete. Bayekeni bese mabefuna ukuza. Ngoba nobani akakholelwa omunye umuntu, ukholelwa iside lakhe. Ngisho umakha ukholelwa yena. Ukholelwa iside lakho ukuthi mhlaba uhambe emhlabeni inyama isona phansi umgodi ngeke bafaka abantu abathathu emgodini owodwa. Nomnyango wezulu angeni kanye. Ukholelwa na ukuthi ngelinye ilanga uyohamba kulo mhlaba umnyango wezulu usuyakuvulela uma ukholwa ngeqiniso. Kodwa uma uwade uzazela into zakho uyibonela na ukuthi uyangakuphi. Ngoba indlela eyimbili, enye ekufeni, enye ekulahlweni, enye ekuphileni. Uma ufuna uye ekuphileni yenza njengoba ushemba kufundisa. Angakhona okunye kuzoqhamuka nawe. Unqabe nabantu. Nawe Manazarete nawazi ukuthi umhlangano uyinto enzima kabi, uyasinda umhlangano. Ngosuku lokuqala singenile nowadedela abantu nivale amathempeli la amancane. Babuye abantu bezila. Ukuze noma ophethe kulomuzi ecela isandla akwazi ukucela emthathazweni wasekuseni bamfaka isandla enze lo wakwenzayo okuyinqumo zebandla. Maningi abalethi abantu menza ukuthi athwale kanzima asindwe. Ningakwenzi lokho ngoba lokho kuyinto eyisiqalekiso sokuthi umhlolile umhlangano cha. Akekho umuntu ongahlolwa umhlangano. Uyabona thina mase sifikile noma inkomo ngayinye. Yempepho iqatha phela impepho akuyona ukuthi uthatha ngomhlubulo. Namhlanje umhlangano uyavalwa.
12 verse 16 ya 18. abantwana akaNkulunkulu ayathandana abantwana ningazishayi abahlakaniphileyo. Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu. Uma kungenzeka ngokwenu. Hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Incwadi isho kanje, ithi uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Manibe inhliziyonye, ningazindli ngokuphakemeyo, kodwa neliswa phansi, ningazishayi abahlakaniphileyo. Hlaniphani nangahlakaniphi kakhulu, ukuze nihlale nabantu, ukuze imbusise. Kufanele sazi maNazaretha ukuthi mani baphendula abantu, nisuke nibaphendulele uShembe. Abekho abenu abantu abakaShembe.
sekufaka mina umkhulu ilanga uJanuwari isivala umshado kaJanuwari wakhipha umyalelo ukuthi inhla yisuthi nabashumayeli hambani niyophendula abantu umuntu nomuntu abuye nomuntu amphendulile kuJulayi baseJulayi bahamba-ke abantu kumhlangano wasobhaliwe entabeni babashumayeza abantu ey'ndleleni ey'thize ey'timeleni nayo yonke indawo babashumayeza abantu wahamba isikhathi safika lesi sikhathi esihlile umkhulu usuku kufanele babuye nabantu ngoJulayi bafika uJulayi kufanele umuntu nomuntu ebese-ke eletha abantu noma umuntu amphendulile phambi wasethi umkhulu nanti usuku sesikhulume ngalokho ngicela-ke umuntu nomuntu alethe phambi kwami abaphendulile ngibabone base bebaletha-ke ngokuhlukahlukana omunye wayeletha 2 omunye alethe 8 omunye alethe 10 besethi lo oletha umuntu nahamba abantu ushembe engibaphendulile ngegama lakho bese emshonzeni ezomunye lese naba u10 athi nahamba abantu ushembe mina ngibaphendulile ngegama lakho la ekhaya-ke ziningi iy'ndlela zokulahlwa eze naba u20 omunye athi nahamba shembe mina ngibaphendulile ngegama lakho wasefika omunye wayephethe abantu abaningi ngale ndlela ukuthi kwabamnyama igceke wasethi lo muntu-ke nahamba mina shembe ngibaphendulile abantu bami lase limhlula-ke ulimi lwasezulwini ukuthi abaphendulile ngegama likaShembe wathi abakhe wasethi uShembe ngoba uthi labantu abaphendulile abakho uhamba nabo kwangadlalwa-ke kuphakamente wayexosha umuntu uyabona nje kuwe manje khona usehamba nje uyabophendule ngale yamthwalisa imithwalo ugodukuye kuthiwa ngaphinde abuye wabe sexoshwa-ke lo muntu ngoba wathi abantu abaphendulile abakhe nani-ke ngiyanceka amanazareta ningawavimba abantu babezizontumamisa enkumbulweni nithi abenu wathi wena inhliziyo mengakuvumeli ukuthi hambani niyokushembe mina ngizosala ngobona ungafuni ukulahlwa ngabaningi la ekhaya ziningi iy'ndlela zokulahlwa ukuthi uyathandwa kanti awuthandi uyalelwa indlela yobumnyameni ukuthi awutshelwa-ke la ekhaya ukuthi ubumnyameni kulethwe inkosi ikubusisa ngiyanicela-ke mana zethu zamani ngayo yonke indlela uhlelelwe nosathane yinye into indlela yokuthi nilwe nosathane ukuba nihlale phansi nihloniphane nithandane ngey'khathi zonke bese nibuyele entweni enaniyiyo ekuqaleni ngokubona kulahleka ukhiye nje nibuye niyeke le ndlela yasekuqaleni bekade niyiyo uyabona kusekhona lo muzi wasenkumbulweni wodwa beniyinto eyodwa manje konakele manje imizimba esimbili ngoba phela ninemizi emibili kuphela nje engabe nabelana ngoShembe ukuthi ngoba iminyaka enkumbulweni ngomunyaka emzomusha nibe baningi njengoba nibaningi nje nitshengisa uthando
uzenze likhona uthi shembe sicela usigeze inhliziyo uzenze zibe mhlophe njengey'ngubo esiy'gqokile ungabi nje iy'ngubo esiy'gqokile ezimhlophe kodwa iy'nhliziyo zibomvu nicele kushembe nicele nokuthi shembe siphe umoya wokuzwana usenze sibe munye ukuthi lapho singabonanga khona ngaso linye usibonise sihlale phansi sibonisane ngokukholwa masila sisenkolweni akekho ozolahlwa kodwa nobani oyilahla yena kuhle eManazaretha ukubona amakholwa ehlelisene kahle ethandana enza into kanye ngesikhathi esisodwa elekelelana ungalibuki kabelinye ikholwa lemalewini olubuyise wena ufane nomuntu uma eqhuba izimpo zakhe khona ekhalakathela eyowini ukazama ukuthi ayikhozi phambili bese zizama ukuyitabula le eyowini ngoba sizovusana nje kwasila hlanganani-ke nibe nilo namaqhinga kasathane sipheleke isihlava lesi sokungangenelani nasegoli yayikhona impi yayicisha ifana nale kodwa namhlanje igoli selilodwa nani-ke ngiyaniceka sengiphetha-ke eManazaretha kufanele nihlale nazi ukuthi la kukhona khona ukungcwele usathane suke khona ezodinga ukungcwele isifiso sami ukuthi mhla ngibuya la eManazaretha noma ngihambe ngiye emzomusha noma ngiya enkumbulweni ngifuna ukunifica neyinto eyodwa owasemzomusha lwasekubulweni nixoxa limlunye mina-ke njengoba ngiphambi kweManazaretha sengiphetha ngimele ukunitshengisa indlela eyempumelweni nasekuphileni ngesihlabelelo sama-884 sizocela umvangeli uConco wasemzomusha ubasibona ngesihlabelelo ngosingusisa inkosi usibonga abangcwele
University lam uyizilonke nemajuba college kwamhlophe stadium awuniyadela kodwa webantu baseNewcastle nineke ndayibona ikatabuleni bathapha bhothi sinyoka mfuna ngegama likaShepard wasuyituza pheka phezulu zinkanyamba zayiphikelela engagani zothetha amacala lashome eminizwi lenqothomo uyazixelela abahlazikazi behlabisoyini waziwakhelela shigubazi Ulusa nawe mqulusi kwabona ngesithabathaba somuzini emathafeni asemondlomo wathi sethandanani siyekeni webantu basemhlabeni uyaziliqoqile South Africa kanti sozi nilifika lavala ngehlahla otherwise isikhathi mengomileni ukubona usole ebheke Damaseku wayenenkani esisele njengani abanye bawugcina ngoke-Great Town nase-Pinetown onyazibuye Cape Town basuka isikhishikazana esikobheni onyazicelela Robben Island lasuka umalama ngenyawo sajapha isikhishikazana bathithwa yinto abantu ngoba noJesu Kristu wezinto afana ihamba nabafundi bakhe umkhulule Nkosi yakwambothe ematilongweni lwathi unyaziso hlangane eKhenani yaphuma nje leqonde eKhenani Nkosi yakwambotho yasidela isikhohlo sakho lasehadini kwandiza amahelicopter eKhenani kuyindawo ndiza amalulwane ushamba bamshaya indishela bomthetho enganivela unyazi ukhomande emazulwini shosha zasukume mina enyokeni kwamanje ukudla abantwana wathabaza umhlobo manje ukudla amadoda unqungqula zabe ethana phezulu yasematawetweni asethembezinhle wathi asethembezinhle wayibhasuka amaqhubu ikhulele emxalume insuku zethu ukusuka yayijwela kasindizindlela ixhega ligida liphindelela lakida ligida liphindelela lakida ligida liphindelela inkobe ekhaba beyiselayo amagquba amabili elinye kwakunentaba omhlangano elinye kuvela kithi ehomisini engakhali inkinga entaba omhlangano inkinga ebethi bagqubela abahlophe bakhala iphuma nentaba enomhlangano kwakhala inkinga ehomisi bakhala iphuma nentaba enomhlangano kwakhala inkinga ehomisini inkulu zabatheli bebashabuluka wayicasting godos yacimela yacaca yaphutha ingqiba masondo walathi umuntu amatawetule endibela koshuka ngehlwane undizasa awuqathekathe ekepkanini zamnyamamthele fusa yituthe mqadi hambano ebathathi nokusesibakweni bathiliza wasebenzele owafuna ngazelelezini esasikushobeleza esikolama ngesani ngobekosotingo yahola inkosi uyazi kwamakashebeni umbona todolosela inkosi uyazi kwamakashebeni ishasha lomqafa lwagosha inkosi uyazi kwamakashebe phana imshelezi elashela basethembezini abangengakanani ishente nena sadlabanela ashela baseginyezi abangengakanani ishente esikhulumiseni abazana banganela aphakamela owaphakamela ingonyama yahlala isesihlezi wayiphakamela yahlala yathi sihlezi wayiphakamela yahlala wayikhipha ezomnene isumagamamsebe hlahla emncane ohlele basabone izafela bakuthabadla yazakhipha enkaleni ubunethi babukanomhlubulo ongene wabelela ngesitezi usha ngengoda mzomusha okhela ngesitezi usha ngengoda isibangasweni okhela ngesitezi usha ngengoda intatoka okhela ngesitezi usha ngengoda edodia okhela ngesitezi usha ngengoda egibisila umlokothethela zonke lokotheke walokothuzwa wathi ekhelani lapho engamashela kwangengqwenduka engamashela amabandla ingasusa zothetha abangolweni abakhala kwempilo ngada ingasimvula ukudla ngokuqhubela ayikhiphe bombuzo abalisela bayivuma basheshe foto engqanga bethi bahla bathola abantu baphezulu udla abahlozi abashiya osha umthatho ngomhlophe wahlala thina phezulu ekhelani siziyonene engathanda umuntu ayisefani ezamfazi ngoba afumana lomkhezo wekonomi ayihonela ngulomathi thibanga wathukela amabanye asolweni umntu uzokuthi betheni ile khona phambili zonazela inyefight talento zabakileyo sebizakade luqhoma sakhethe ukuyithulela zaze sabubanga inkosi umsindo ayiphumela esikhophathe sentaba enkulu awuthola umsindo ngaphambi uzohleli anquza abafuna amabili isimenxe esithokozela ngabalapha abasendiya omlando obathi babesathoda uvunana nehlonto kulwangwa zonke izizwe zakulibona unyazi evalo umhlangano namhlanje
ngidokeni bonke kusasa inkosi nibusise. Uyaphuma umhlangano ngomsombuluko weBethlehem eNtabazo inkosi nibusise.